Thukuru riweritwa Kangaru kaunti ya Embu miago itiganite gukenia ciana iria cigithĩtie na thathaitia na wirisa kuitanyivirĩte 5,000 ya kureke gwata mwaki mambura ma 15 ukumworoto munene uri kumathomithia mawega maria maumanaga na wigi wa mithithu. Ava Susan Mugera mutaaramu wa maundu megie mathomo urere kinyite mambura mamanite miria mugeni wa gitio akura kiuri ruvonge rwa mathomo gwitikira gutonya maundu megie mbeca na wonjore mutaratara wa mathomo wa CBC niguo kuvariria arutwo gatene maundu megie mbeca. Na topic imwe ta ino nwamende ku recommend siage introduced into our CBC curriculum as early as possible. Riune twisi twina junior secondary, and therefore I would encourage as we get to the junior secondary kithomo na aria marugamirite kithomo mone kweri kwina wagiririku wako introduce topic ya investment in our education sector. Kukigwataga merio ya Mugera mbaru mwene gitwa thathaitie no James Njue ni ukanyiritie makire na mathomo mo gutethia aruto miaka yukite magacangira na gikiro kinene tonga wa bururi ni undu wa ugi uria bagukura naguo wigi wonjorithia. Na kugo no mburi aciari metikire undu watuika akaunti ino nitakwa ai muruciria mirani ai wawengethite niwega mwana wa kumwiraga riu cukuru ithite kurugurwa biere tukora tugiseva ne tukujitweka shopping kambia cigana undu muna na nundu wa visi yaku tucoke turute bia ino ndive visi yaku mwana ucio nakora kionaga guseva kingotore nundu wa rucio na uke wi undu wa bata muno. Mithithu ya ciana thina thathaitia na wiri ne makiria ma milioni 40 na wanathengia mathina maria mamanite na king'uki gia corona. Mithithu ino ni ikurite na gicunje kia 7.5 guku thathaitio no gitanyaga mithithu ino ni igukura na gicunje gia 10 mwakari uyu. Hiyo itakuwa ya muhimu sana kwa sababu kwa curriculum itasaidia economy ya Kenya kukua pia kwa sababu ile challenge kubwa serikali iko nayo ni hakuna watu wanaweka mapato yao ya kutumia kwa ile miaka iko mbele yao. Kwa hivyo itasaidia sana. Wogo ciari ni maraurua gwosetemiria kuthomagithia ciana ciao uria mbeca ibatie gutumirwa kuringana na urito wa mabataro. Vandori va Kameme TV ni kaunti ya Embu ni Mbeca Dennis Fundi.